Ka US ka bom lightly ki jaka nuklear Iran ong Trump. Menta kadai kapor na kabenta ka jingsuk Donald Trump. Wong bagilingsun jong Amerika kila pendap ya ka jing hirtma ka bajob ha ki lightly ki jaka nuklear Iran ki bakentup ya ka fordo Natanz ban fasan. U Presiden Donald Trump ha kasngiu blay ul ong bak Amerika kalapan petay bom ya ki lightly ki jaka tiar nuklear Iran da kabaya snok tilang ha katma jong Israel Persia ya ki nongele Persia bakongsan jong ke US. Mastar Trump ubaha kasgi palay ul ong un simpor hadu artiyo banrai la ke US kadai banrung niam ha ka jingele nagaliang jong ke Israel. Ulong bagi lingsun jong ke Amerika kila pendap ya ke jing hirtma kabajab ha ka fordo Nathan bat Isfahan. Baro kilingsun menta kila don syabar jong karui Iran kila penhap ia ke jingkit ke bapura jong ki bom ha ke jaka bakongsan ke fordo. Baro kilingsun kila litsuk halenti banit pai salaying ulato ha ke trot sosial. Kublai ki sipai Amerika ki penkrau yangi omdon kawipat ka kenhun sipai ha ke pertai ke balak banle ya kani. Menta kadai kapor ya ke jingsuk kublai sibun ya ke jingsim kia jongpi ya kene kam ula benrap susu. U Presiden Trump mul ongru onkren sya kejaj benreu ha kapor sipo beje menstep. Kapor jongkari ha kabayadai berke US ke jing terekam sipai ke bajob ha Iran. Kini kadai kapor lani ke history na kebenta ke United States of America. Israel berkepertai. Iran menta kadai ban menjur ban pendu ia kini ketema ulaong. Ketema Israel kalau sedang nadu bagi sipai Israel kila penlong ia ke Operation Rising Lion bat kila hirtma ia ki jaka jong ki nuklear bat ki jaka sipai jong Iran. Ki herang ba bagi rustat nuklear Israel kelong bakal penkut baketeran kadon hakalenti ban penmi ya utiar yale nuklear. Pelat terus pangut ki breu kila siap penyap ha Iran ong ke kubor jong kenhun yada ya ke hok long breu man breu jong Iran kabadon ha Washington kene kedai ke ai kaba ke Israel bat kumjuru Amerika kilia trilang bat terbom ya ke Iran.